Igre po povoljnim cijenama. Instant Gaming do 70% sniženja. Posjetite link u deskripciji. Throw it up. Start twerking like Miley. Twerking like Miley. Pozdrav svima ljudi i dobrodošli u novi klip na kanal. Danas ću vam pokazati kako da napravite raketu koja stvarno leti u Minecraftu. Znači, ićemo na mjesec. Da počnemo. Prvo, treba će vam jedan komandni blok. Znači, idete u komande. Kucate give. Odmahnuto pa pricnete tab. Pa odmahnuto command. I tab. I evo ga komandni blok. Sad idete pa postavimo i uzimate ručicu, stavljate ovdje. Sada kucate u komandni blok komandu koju ću ostaviti u deskripciji, znači bit će link. Evo građevine koja je veoma potrebna, u stvari bez nje ne bi moglo da se napravi raketa. Sada moramo da napravimo postolje za raketu. Treba će nam vilajetska cigla, znači idemo 3 vilajetske cigle postavimo ovako. Sada pravimo kao krst. Uzimamo gvozdeni blok i stavljamo ih na sva 4 kraja. Znači bez ovog postolja ne može da se napravi raketa. Sada uzimamo andezit izglančani i stavljamo ga ovdje. Znači na svaki kraj. Evo ga, kada smo to uradili, uzimamo vilajetske stepenice. Samo ukucamo. Uzmemo vilajetske stepenice, odnosno stepenice od vilajetske cigle. Stavljamo na svaki drugi blok. Eto ga. Jedino što sam zaboravio, trebaju nam gvozdene rešetke. Njih stavljamo ovdje po 3 u visinu. Izvinjavam se zbog lagova, ne znam zašto. Kada ne snimam, Minecraft mi odlično radi. Eto i stavimo jedno u sredinu. Sada pravimo samu raketu. Znači postolje smo napravili. Sada uzimamo gvozdeni blok, imamo. Ostalo nam odavde ništa ne treba. Uzimamo staklo i blok od uglja. Znači treba će nam također i stepenice od hrastovine. Gdje su? Evo ih. Treba će nam također vatrena lopta. Treba će nam lijevak.
I ja mislim da je to to. Sada sve redom bacamo. I evo ga. Napravili smo jaja. Išli rocket shape. Sada. Stavljamo ovo jaje na sredinu. Odnosno na ovu srednju rešetku. I pojavit će se ovaj jež. I on će se transformisati u ovu raketu. I sada pritisnemo F5. Evo moj novi skin. Idemo F5. I sletimo na raketu. Ajde. Samo što ja ne mogu da je potrefim. Evo. I vidimo se. Treba će malo više vremena dok se sleti na mjesec. Tako prvo ćemo biti nevidljivi. Evo ga, samo malo kad pomjeramo miš se vidi. Ajde dole i sunce i mjesec. Vidimo se dole. Gore. I evo nas. Prvo ćemo biti nevidljivi. I evo ga. Tu smo. Trenutno ovdje nema zombija. Zato što sam u kreativu. Kao što vidite imamo pojačan skok, rudarski umor. To znači da ne možemo da kopamo. I idemo na zemlju. Nadam se da će poletiti. Kada dođete do mjeseca sa raketom, sa zemlje će se vidjeti ovaj mjesec. Sada će zemlja biti veoma blizu. Letimo. I evo nas, to je bilo to u ovom klipu. Ako vam se svidio, ostavite like i sub. Vidimo se. Idemo na zemlju. Nadam se da će poletiti. Kada dođete do mjeseca sa raketom, sa zemlje će se vidjeti ovaj mjesec. Sada će zemlja biti veoma blizu. Letimo. I evo nas, to je bilo to u ovom klipu. Ako vam se svidio, ostavite like i sub. Vidimo se.